Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseDuma Besabe uba ngifundele umthandazo wesabathi inkosi imbusise. Ngiyanibingelela amaNazaretha amahle enkosi. Akekho ongenza lento enhle kanje engiyibona namhlanje ngaphandle komnikazi waleli bandla uGombela. Bese sifunekile thina emhlabeni sanqama singazi ukuthi sikwenze njani ukuze sibuye simbone nibaningi bengaka. Akekho-ke la emhlabeni nasezulwini ungakwazi ukuGombela masiyifuna into yakhe. Ngempela thina sihamba ngenyawo la emhlabeni bese sihluleke sancama. Sithanda ukuthi ukuhlangana ingekho indlela yokusuku esihlangana. Wengeke ahlule into encane eyokuhlanganisa ebeyakwazi ukumisa ulwandle. Fanele ngiyabe siyagiya siyajakadula simbonge uGombela ngoba lento wayakha yedwa ungalingelo umuntu ilale emahlathini. Manje mayisayidinga futhi uyidinga yedwa. Ethi babi abantu ngathi bayoba seJudiya ngo-October. Khona-ke lo mhlangano khona namhlanje awubangalula, kube nzima. Siyakubonga kuye onguye, siyakubonga Nkosi yethu, siyakubonga
Ngiyabonga bantwana bakaNkulunkulu ongilekelela inkosi zengibusisa. Ukufika labo baba bala phesheya ngothukela befike ebuhleni wasaqinile-ke umthetho usaqinile. Umfundisi lo kade ephethe inkwanzo ekuseni nabavangeli nomushumayeli wakhona la ekhaya nabo bonke nje abagcotshwa lapha phesheya ngothukela bafika-ke izwe kungakahanjwa nje bangakafuneki abantu abangaka ukuthi engasembaningi kakhulu. Bafika ebuhleni ngoba phela imihlangano emincane bese siyenza iphenduka encane siyenzele ebuhleni bazobuza ngendaba yeJudiya. Ukuthi kuyayiwa eJudiya ake ngakhuluma ngedwa nathi labantu baseJudiya bagula ngempela yena. Ngoba bekunzima kanti labantu baseJudiya bagula ngempela. Bangezwa kuthiwa kufuneka abantu aba-100 bathi bona bafuna umhlangano. Ithi mina labantu engathi akusaphilekile emakhanda. Angifuna nophume endlini. Ngasho ngisendlini ngikhuluma ngedwa ukuthi labantu baseJudiya ngathi sebegula kakhulu ngamakhanda. Ngithi ngiyabaxosha ngoba nami phela umthetho ngiyawusaba, ngiyawuhlonipha. Ngathi ayibatshele ingane ukuthi ikuyixoxa indaba yabo abadelanga. Ngathi ngiyalongoza ngase ngibuza komunye ukuthi engathi lamakhetha aseJudiya sebebuyisile. Ngithi mina engathi lamakhetha aseJudiya kanti ayezwanga leqaleni. Ayikho into ongayenza uShebe masefuna into yakhe. Ngabaphindisa ngangibatshele kona eqaleni ngathi mina ake nihambe kancane. Lo daba sibuye silungise. Sizohlala nje labefundisi la silungise lo daba. Bahamba. Hawu. Ngithi dawo futhi sebuyile lamakhetha. Aseshintshile manje inkulumo asacela umhlangano. Athi baba konke sekume ngomumo sekulungile. Hawu kulungile elungile manje. Kanti bashose beqinisile sekulungile. Yonke into isilungile.
wangena uBhombela kwabaphathi bezwe bawehlisa ama-level yafika ku-1 bafika beza kumina nje sebezwile u-level 1 ngeke phela unqabe lento kaShebe mayeseyifuna uyayifuna kwasengena kulabo basemhlabeni abaphethe amazwe noma baphethe izwe bawehlisa ama-level apha ku-level 1 bathi bafika sekuku-level 1 bathi baba umuzi ulungile ngithi mina khona indoda ethi izongena nje lapho bathi bona akekho simlindele ngaphandle kwakho umuzi usulungile ulungele wena inkomo zomhlangano seziphelele inkomo zomhlangano iphelele sesilinde wena baba letafula sesilidekile sesilinde wena baba kube ufike uzosiphakela isikwa semihla ngemihla ngiyamthanda-ke umuntu onesibindi kodwa sokukholwa isibindi sokudelela abantu lamakhehla lana anesibindi kodwa ekholweni ngoba iqala lento kusenzima ngathi ngaqala kudela amakhehla agule hayi ukuthi u-October bawufuna ebuhleni bawufuna khona la endaweni ka-October ngigcine sengibatshela ukuthi ngiyeza ngoLwesine uyabona uma uthunywa uShembe ekuthuma osizini wena ubona kuwusizi lekathuma kuyona kanti singeyona usizi suke izoba nempumelelo uyabona bafika kusenzima ila ngathi lamakhehla kanti agula ngempela kanti aguli akulaleki ngathi ayalala uShembe ayifuna lento yakho wayibona yabona u-October wonke lamakhehla ala phesheya kuthi wena ngathi ngibona sebefika sebebaningi manje noma umshado sebekhona sekuphela sebebaningi bephethe napetrol ibuzi ngani ukuthi ngithathe abapetrol uthathe ngani petrol ngibathe kusofika ngoLwesine omunye-ke umuzi lo umuzi waseJudiya kwesinye isikhathi sike sifike ekuseni kwesinye isikhathi sifike emini kwesinye isikhathi sifike ntambama kwesinye isikhathi sifike sekulala kodwa lokhu safika sekuntambama ngiyalithanda uthando engilibona ngithanda ngalo maNazaretha ukuthi noma ngibona into nzima kodwa manje ngibuye ngikhumbule ukuthi laba abantu abangithanda kangaka kodwa ngabadela kanjani hayi satheleka madoda sathela kwamhlophe igceke
abakazi namanje abantu ukuthi uShembe iqilele ikhothe emhlanje yeke baphinde bazi mangangazanga namhlanje mayeseyifuna into yabona uShembe ngeke ekuthuma ukuthi hamba uxolisele umkhulu wakho lo wakujikijela ngeke ukhokho wakho lo wakujikijela ngeke uzofika ebuhlini uyikhiphe le nto wabo umxolisela ngayo ngoba sixakeka ubaba mkhulu Dawu naba abantu ngibaphi ngoba sihlakaza phansi sozophela iminyaka kungasayo uJudiya uthi iJudiya le iwumuzi omkhulu Itasiye siwabonge nje lamakhehlana atshengisa isibindi anaso ngokuthanda uShembe niyazi ukuthi ukube lamakhehla azangafiki ngabe mhlawumbe sishaye 1 day leli sonto sihlalela ungalilinganisa nenyanga bese ngibonga nje ihlahla ethe mayehla ehlela phezu kwalomuzi waseJudiya kuvele kumhlangano wawo siyabonga Judiya usikhumbula umhlangano omkhulu kangaka esikhathini eside sagcinana sasingasazi ukusayo ukuyisibonane yini ufundela ke mfundisi wabase Filipi 1 verse 3 kuya 5 Iza namhla namhla iza How is
Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni kwami konke. Uyazi ukuthini? Ngiyabonga futhi beJudiya. Ungigezela bonke abangcwele ngemvula. Ngezikhathi zonke enqoseni kwami ngokubonga konke ngokubonga konke ngani nonke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekumkhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke enqoseni kwami konke ngani. Inxusa ngokuthokoza. Inxusa ngokuthokoza.
ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. kusukela usuku lokuqala kuze kube manje. Kodwa ngibonga ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu wami emkhumbuleni kwami konke. uNkulunkulu namhlanje sikhumbulile. Wasilethela into esasingasazi ukuthi sisabe sibone yini. Anokhumbula abantwana baNkulunkulu ukuthi lo mhlangano wakuthola ngomunye wemihlangano emikhulu uShembe yasiqhenya ngayo. Mithathu lo mhlangano October lo, uJanuwari waseNtabeni, uJulayi wasekuseni. Yiwo lo mhlangano ethiwa uShembe sizohlola kathathu inyawo munye. Nazaretha ngiyathanda ukuthi nibe amakholwa. Ngithanda kakhulu njengoba ephambi kwendlu ngimele ukuthi nibe amakholwa, nikholwa ngeqiniso. Singaphoqi ukukholwa, bangavuma bakavume. Wena siphoqa sifuna iy'khunda, sifuna yonke lento eyabantu abaphambili. Yinhle lento yoManazaretha. Nize mngayoni. Akufuneki umuntu agqoke ngokumhlophe bese yazenzisa, azenze. Bese masenikholwe futhi nikholwe ngeqiniso. Umfundela ke mfundisi ngoba seRoma 16 verse 17. Yeduga
Mafithulela bayifunda. Iyancenga bazalwane Iyancenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa. ukuba niqaphele ababanga ukuhlukana nokukhubekisa. Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina ngahlukane nabo. Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nihlukane nabo. La ekhaya ke awusangikholo la ekhaya ukholelwa indlela yakho unganciki komunye umuntu ngoba mhlayewa lo muntu nokhala phansi nobabili mayethi uyale phesheya komfula ngeke kusale nohamba naye uba uthi usaka wakhe. Le ncwadi ikithi ngiyancenga bazalwane kaphinde ngifundele imfundiso. Niyancenga bazalwane njengoba ngiphambi kwenu nje ngimele kwami ukuhlezi ngimncenga ngoba khona abantu abangezwa umkhuza namhlanje enze kusasa umkhuza kusasa enze ngaleya langa. Iyancenga bazalwane Ngiyancenga bazalwane kuba niqaphele ababanga ukwahlukana ababanga ukukhubekisa. Iyancenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa. Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nahlukane nabo. Iphambene nesifundiso enafundiswa sona nina nihlukane nabo. Njengoba nila nahlukana nabo. Ngoba phela bona babefundisa olunye ulimi hayi lolu sikhuluma ngalo la. Ukholwa kuyona lento le uthi kufunwa imali. Ukholwa ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhono akho njengoba uyikholwa uyithanda wena. Ungathi mawubona ubasket bengena lapha endlini bese inhliziyo yakho uyaconsa. Ishile enye indoda. Thina indoda ibhale ephephi. Ithi engathi amagula ayendaweni eronge. Ayephile. Ngazi ukuthi balo oyintatheli yabantu. Uyabhala lo muntu ephephi engathi amagula ayendaweni eronge. Nithi mina amagula ayendaweni eright impela.
yilabo bebewaphethe abayindaweni erong akaya yini kuyindawo amagula lula abakhona kulo mhlaba angayifini endaweni eright kamagula abawaphethe abayindaweni erong ikona-ke lokhu ukukholwa sekukhuluma ngendaba kaNkulunkulu sikhuluma ngamagula into ephambili nje amagula akuphili umuntu akusukuma isihlohlo khuluma ngegula nje wena azamani sebakhohlwa wena kuthiwa imali impande yesona futhi imali inkinga yayo imali udonti ngoba nasakufaka la yona eduze komgodi lase siyokubeka ngeke uyisebenzise uthenga ngemali usuthule cha ingubo emhlophe ayisho ukuthi umuntu akathandi into engafanele ayithande mina ngumholi walabantu engiphambi kwabo labo abaphambi kwami angiyena umholi wamagula ngeke akulula awuzongani umfundisi ekuseni into yamqosha esontweni lakhe wazisa la kumina ukuthi babefaka osheni uze kube indaba uthiwa mayibona umuntu efaka 50 randi endengeni lapho kanti la ekhaya usezulwini ngempela hayi kodwa sifanele ukuwabonga namakhehla la isibindaba mina abe naso ngeke ngisawabiza ngamagama abantu ebesiphathisene nabo lo mhlangano khona ngifanele ngibabonga kakhulu kodwa ngeke ngibabonge embobheni bayazi bona ukuthi ngibonga wonke umuntu owenze lo mhlangano waba yimpumelelo eqinisweni mina maNazaretha angizile zomshumayeza senashumayezwa nina futhi ngamshumayeza umuntu kusele kuseni uzile shumi langa ma ungekho wena ey'bili zenhliziyo yakho ayiwila lento eshona kanjalo wena ehasho ungalithatha ulise empuleni uthi uliphuzisa amanzi mangayafundela waphuza mina ngizogcwalisa okholweni eninakho awuthi ngiyanishumayeza inhliziyo into eyinkinga ngoba ifihlekile kancaba uNkulunkulu wayethi mayidala waseyibeka esiphongweni usheshe ubone mawungena eduze komuntu umbone inhliziyo ijika icoza igazi esibonda angabe ngisangena ngidlule mawungena mawuya umuntu othize ubona inhliziyo imhlophe bese uyabona hayi angingena la ekhaya kuyenzeka umuntu kube ngathi uyakuthanda uthi ungahamba athi oho ayinto intweni mantwana kaNkulunkulu kade ngagcina ubona lo buhlungu ngaka
asiziphatheni kahle-ke bantwana kaNkulunkulu njengoba sila sizolungisa indlela esihamba ngazo mhla ushembe siphuca nomphefumulo asinika wona sizocenta ukukhula ukuze sihambe ekhanyeni umhla uphela akuthi-ke uma ngabe kwenziwa into ezinhle nawe wenze okuhle ukuze uvume okuhle nothando lube khona khona nawe egcineni uyothandwa nguJehova sengiyange ngasemaphethelweni ngokuhlambula abathanda abantwana bakhe mabethandana abahlala bejabulelana imini nobusuku hayi ukuthi makuqhamukela iNazaretha elinye kubale nifanele abe nihlale nihleka njalo hayi uqinisa ubuso kodwa uNkulunkulu ekudale waba nobuso obuhle bese uyabuqinisa uzophamba lezi nyama eziphezulu kuthi ubaba wami mayixoxa ngelilanga khona la ethi mangabe ukwazi umdinelo mangabe khona la ngingabonanga wona kahle ngasolinye anoqhwebane libe nihlale phansi nibuyisane kodwa uma yokholwa kube into ehlala iheleza phakathi kwenu ungashiyo ukuthi uyikholwa nalo weNazaretha nalo hayi seManazaretha ngenhliziyo nangemphefumulo ngiyabona abaNazaretha ukuthi lento enikuyona yile ethi iphelele uyazi kubonakala ngani lokho kubonakala ngabantu abangayigqokile ube mhlophe bephangelana befuna ungena la angithe qaleni hayi nisebancane hayi ngempela manje nisebancane basazongena abantu kanti babamkhulu uthini mayithi kumkhulilanga mntanami ungawufaka ukhonkolo phezu kwendlu yami yokugcina ngoba ngifuna ukukhula ngizomila ngikhule kumboza umhlaba ayisomboza umhlaba sengiphetha-ke bantwana kaNkulunkulu abanye bangibhala kabi emaphepheni uma bebhala babhala kabi ngami emaphepheni mawubhala kabi ngami emaphepheni mina ngeke ngikuphendule sokuthi angidiya kuba ngiyazazi ngubani abantu ke bahlulwe into encane ushebe ufika khona phambi kwabo kodwa kusasa baye kuyona leyo nto ubaba wami ongizalayo uthi wena makhosazana uthi ngiyomfana la angazi ngijwayeze ubani lo mfana angazi ngijwayeze ubani ngoba akalingana nenkosana yami engizalayo usho mina lo mfana ungibhala emaphepheni uyangiphiciliza nje lo mfana wenze yonke into ayithandayo
manje lo uthi angazi noma mhlawumbe kodwa khona la ngothi khona singamba ngedwa qinisile baba yathi ke sihamba ngedwa bana badanci wathi manje sekhona ke umoya walo mfana sungenekile lethi umthetho manje uyayikhulumela nje ngaba ngimazi akazi abomngane wami iyahlupa indaba yala ekhaya ngoba kukhuluma kakhulu abantu bemizi thina singakakhulumi ngathi uNkulunkulu angibheka lo mfana amkhulisa amqaqe inkungu bangabe nenkungu mina ngiyonto yokudlala mina uthi umbaba wami lethu ungabona ibamba ngesiqu sayo lento izokulimaza izomisa ngekhanda yawo phezulu bese ethi ngelinye ilanga lo ufisa ungimba bathe bayangena eJudiya ubani oseJudiya uthi ngoba nofisa ungimba into yakhiwe ezulwini ayifani into yakhiwe emhlabeni Nkosi kusesenizwini sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu nama-60 160 sicela umshumayeli ucele wasewozawoza sihola ngesihlabelelo inkosi Mbusisi Nkosi kuSuphakama
Asibonge. Amen. Asibheke enkosini. uNkulunkulu ukhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shemba ngcwele. Mthetheli wezulu. Baba mkhulu nabo abantwana bakho phambi kwakho. Bevela kumakhaya ngamakhaya ngaphumbela amana omhlaba. Bese nayo inhloko yosizi. Amana nalithema phandle kwakho. Bazocela bakukhanyisele indlela zabo. Baqaqeleza inkinga abanazo. Benze baphumelele ezifisini zabo. Ubathele wonke amacala nabo. Esibapha ukuhlala benze bakwazi ukuhlonisa ukuhlala kubo. Sehlisele izibusiso siphe nendlanda. Esibhedlela ukuphofu emzini yethu. Singadingi singasweli. Bese khumbule bonke abalisizi. Khumbule intombi zendethelelo. Feza amaphuphazo. Bese upha amandla labo abafuna ukusizoyisa. Ubone bakani. Noma kodwa abangabathola abantwana emizini bamukelise. Nabafuna umsebenzi bayithole. Nalabo abaholwa ngemfuyo yenza imfuyo yabizalana yande. Nabalimi eziziphinda sabo siphinda phindele. Nalabo basemboneni ezimuthutha. Yenza umsebenzi wabo uphatha ngokuhloniphana ngokukholwa. Bese upha abafundi ingqondo ekhaliphile. Benze baphumelele ezifundweni zabo. Bese wenza izwe esiphila kulona libe nokuthula libuseke manje naphakade. Amen. Ushisa ingwele ndala eyakithi ebuhleni bamaNazaretha babehleli bengazi ukuthi inkunzi sematholeni. Ufikile olandela izizwe zonke, ifikile inkosi uMesiya, ufikile ufika bengathandi, ufike befunga bethi inkosi unyazi ngeke ihlale ibuse ebuhleni bamaNazaretha. Bathi kowila ngaqoshwe zinqu sabheka aliwanga akavumanga uNkulunkulu ubuqili benziwa umshumayeli isibisi wabhala incwadi wakhohlisa abaningi wathi incwadi yabhalwa inkosi uThixo sithi hawu bayababaza abantu ezweni nasethemba ezinhle bayababaza bathi sinjenje sasingenjena senziwa usibisi sasimethemba gijimani ngeyindlela zonke niyobikela abangakezwa nilukhuleza liyanyelela lusebuhleni bamaNazaretha silufanisa nomvelo ovele emafini umqalo waqala ukuphakama yena wembethe ubuhleni njengengubo wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabibikho
kanye nolwandle wayehlala emkhathini enqolobandeni amagugu aseNazaretha inkunzi emdwayidwa zayihlaba zayihlanganela yasethemba ezinhle ayivumi ukejokeni ayihlehli lapha kithi ebuhleni bamaNazaretha uncwadi ezaphuma usaphalala zazivela kubameli zaziphuma emajajini zazithanga weqa umthetho wasemajajini wajama ujamengweni wathi asivumi le ndaba ngeke nikubone lokho eyethu inkosi olwethu unyazi lwezulu ongamthandi uyozamthanda izulu laduma ebuhleni bamaNazaretha laduma layiphatha iy'hlangu zamadoda ladla ujejevula zabefundisi lamphosa ethemba ezinhle ladla uzondo kwadayeni lamphosa ethemba ezinhle ladla umfundisi ujiyane ondlilo olumatikitikayo lamphosa ethemba ezinhle ladla umfundisi ushanda umeli omkhulu wa-agrihasha khumela kwaZulu lamphosa ethemba ezinhle ladla umfundisi umasakane emampondweni lamphosa ethemba ezinhle nofike nokhuluma ekubhale ephepheni ummeli uzulu abantu ubuthelezi abangesalawa muntu wambamba mqumba phansi koludumayo ulwandle wavuka abaleka umangala enkantolo eDurban High Court babopha amanqine enyatha enkantolo eDurban High Court babophela inkosi asembusweni wezulu labuza ijaji enkantolo eDurban High Court lathi jo lathi wawukhona ebuhleni bamaNazaretha womzukwane inkosi ungomezwe nembali ebandleni lamaNazaretha uJoji bebesethi enkantolo ngangikhona lithi ijaji benze njani abantu uthi uJoji bavuma athi amen weyingwe amen lithi ijaji wena wenze njani uthi uJoji mina ngadideka lithi ijaji wawudidwa yini umfundisi gijimani ngey'ndlela zonke niyobikela abangakezwa lwaphuma unyazi ebuhleni bamaNazaretha luye entabeni engcwele intaba inhlangakazi luthelise homisi lamemeza izwi lomemezayo ngelikabhombeli isitimela samampondo limemeza ehlane lathi bheka qaphela ungabusayi entabeni enhlangakazi phenduka ubheke empumalanga kukhona intaba engcwele ngcwele igama iKhenani Mesiya sabelu yabizwe eKhenani ubizwe ubhombeli isitimela samampondo uthi holi isizwe sikaNkulunkulu usithatha usibeke ecababa phezu kwentaba engcwele ngcwele igama iKhenani beka inkosi unyazi ngene eKhenani inyathela kancane inyathela ngesizotha kulilizela amakhosikazi akithi khona lapha eKhenani athi athi angena inqola emasondo sondo yangena inkosi